važno mi je da kažem i da se nadovežem na riječi da jednostavno sve što je ovog ljeta dovedeno u košarkaški klub Budućnost, doveli smo na moje insistiranje da apsolutno sam u nekom dijelu konekcije koja je bila vrhunska sa saradnicima Šejhovićem, Pajovićem, Markom Šegercem, Slavkom Radulovićem, negdje smo stali iza svakog od ovih imena koje smo doveli. Sve ono što smo predstavili, ono što smo poželjeli od strane uprave i predsjednika kluba je prihvaćeno i ti ljudi su danas sa nama. Mislim da sve to je dalo jednu notu, jedne dobre konekcije između nas i sad nadam se da ćemo sve to uspjeti da prenesemo i na teren. Suad i Gašo su se dotakli tih nekih osnovnih stvari vezano za pripremni period. Ono što je sa moje strane jako značajno da kažem da smo od momenta kad sam sa predsjednikom kluba dogovorio nastavak saradnje, mi krenuli sa poslom slaganja tima, što u ovim okolnostima apsolutno nije bilo lako s obzirom da se radi o potpuno novom timu. Mislim da smo taj posao napravili dobro iz ove perspektive gledano. Koliko tačno dobro znaćemo kad u sve ovo uđemo. Vodili smo računa, kako je Suad rekao, da to ne bude samo suvi igrački kvalitet, nego da dovedemo ljude koji će moći da nam pomognu da ostvarimo ambicije koje u ovoj sezoni nisu male. Mi smo pri kraju stvaranja tog tima. Napravimo jednu budućnost koja će biti agresivna, koja će biti dominantno oslonjena na čvrstinu u fazi odbrane, na igru na otvorenom terenu i na jednu pick and roll strukturu koju želimo da imamo u strukturi svog napada.